Rutahizamu wa Rayon Sports Iranzi Jean Claude yagarutse mu Rwanda muri Rayon Sports. Rutahizamu w'umunyarwanda Iranzi Jean Claude wakinaga ikipe Aswan Sporting Club yo muri Misiri, aho yari yatijwe na Rayon Sports amezi 6. Iranzi yamaze kugera mu Rwanda ndetse yiteguye gutangira imyitozo muri Rayon Sports. Iranzi Jean Claude wari wavuye mu Rwanda muri Mutarama 2020 atijwe na Rayon Sports muri Aswan Sporting Club amezi 6. Byari biteganyijwe ko ikipe nimushima Iranzi azumvikana na Rayon Sports ikamugura, ariko kubera COVID-19 yahise iza iyi kipe ntabwo yabashije gukoresha Iranzi Jean Claude bihagije, ari nayo mpamvu yagarutse i Kigali aje gukomeza imyitozo muri Rayon Sports. Bakomeje kwitegura imikino ya shampiyona. Iranzi Jean Claude ntabwo aje gufasha Rayon Sports gusa, kuko azafasha Mashami Vincent mu ikipe izitabira imikino ya CHAN izabera muri Cameroon muri Mutarama 2020. Iranzi wari wavuye mu Rwanda muri Rayon Sports afite amasezerano y'umwaka umwe n'igice, akaba aje gukomezanya na Rayon Sports amasezerano bari bafitanye mu minsi ishize, nibwo hari humvikanye inkuru ivuga ko ubuyobozi bwa Rayon Sports burangajwe imbere na perezida wayo mushya Uwayezu Jean Fidel ko hari kugirana ibiganiro na Iranzi Jean Claude kugira ngo agaruke muri Rayon Sports. Iranzi Jean Claude agarutse muri Rayon Sports nshya, kuko abo yahasize ntabo ari bo ahasanze, kuko 90% bose baragiye, akaba agarutse muri iyi kipe ahasangamo bamwe, abandi baragiye, haraje abandi bashya bagiye gukomezanya nawe. Iranzi Jean Claude kugeza ubu ngubu akaba yiteguye gufasha ikipe ya Rayon Sports mu mwaka w'imikino wa 2020-2021. Uyu rutahizamu wakuriye mu ikipe ya Kiyovu Sport akaza kuyivamo akerekeza mu ikipe ya Kiyovu Sport yakuriyemo mu batoya, akaza kuyizamukamo mu mwaka wa 2007 akayikina umwaka umwe, akerekeza mu ikipe ya APR Football Club yakiniye igihe kirekire, akaza kuyivamo yerekeza muri Slovakia akaza kuyivamo yerekeza muri Zesco United atamazemo igihe, yamazemo umwaka umwe nyuma y'uko aje guhura na Krampotic umutoza, bakaza kunanirwana. Uyu mutoza Zlatko Krampotic akaza kumusanga mu ikipe ya APR Football Club, aho bitaje kugenda neza. Ikipe ya APR Football Club ikaza kwirukana Iranzi Jean Claude. Iranzi Jean Claude akaza kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sports. Kugeza ubu ngubu afite amasezerano agiye gufatikanya nayo mu mwaka w'imikino 2020. Kabuhariwe Diego Maradona yashyinguwe n'abakunzi be bashyamirana na polisi mu muhango wo kumusezeraho. Diego Armando Maradona wahoze ari umukinnyi ukomeye w'umupira w'amaguru yari ashyinguwe mu muhango wihariye nyuma y'umunsi umwe habaye ibikorwa byo kumusezeraho, umubabaro mwinshi mu murwa mukuru wa Argentine Buenos Aires. Umuhango wo kumushyingura wabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane, witabiriwe n'abantu bake bagizwe nabo mu muryango we n'inshuti ze za hafi. Mbere yaho abantu benshi bitabiriye uyu muhango wo kumusezeraho bwa nyuma, benshi buzuye amarira. Maradona yitabye Imana ku myaka 60. Kuwa gatatu yahitanywe n'indwara y'umutima. Ku munsi w'ejo abaturage ba Argentina babyukiye ku nyubako ya perezida wa Argentina yitwa Casa Rosada baje gusezera kuri Diego Maradona wataburutse ku munsi w'ejo, hanyuma umurambo we uhita wimurirwa muri iyi ngoro y'icyubahiro. Urupfu rwa Maradona rwababaje isi yose, ariko igihugu cye cyarababaye bikomeye kubera ko uyu munyabigwi yakizamuye mu ruhando mpuzamahanga ibendera rya Argentina n'umupira wo kwambara wanditseho nimero 10 yambaraga ubwo yari agikina. Leta yavuze ko yari yiteze abantu bagera kuri miliyoni bari kugera ku murongo wa perezida gusezera kuri Maradona bwa nyuma. Imirongo miremire y'abaje kumusezeraho yarengaga ikilometero niyo yagaragaye, bituma bamwe batangira gushyamirana na polisi. Hari amakuru avuga ko polisi ishinzwe kurwanya imyigaragambyo yakoresheje bya byuka biryana mu maso n'amasasu ya plastique mu kugerageza kuzibira abantu. Umwe mu bari bahari, Ruben Hernandez, avuga ko polisi yarengeje urugero. Yabwiye ibiro ntangazamakuru Reuters, twari twitekaniye dutonze umurongo, ubwo polisi irangije iraza kudutera amasasu ya plastique. Ubu ni ubusazi, njyewe sinishakiraga gusezera Diego Maradona. Byabaye ngombwa ko abategetsi bahagarika abantu kugera ku isanduka kugira ngo umutekano ntuhagarare. Gusa byagaragaye ko abantu benshi bari bababaye, barimo gutekereza kuri rutahizamu wakoze amateka akomeye cyane. Ikipe ya Arsenal yarayitsinze Molde, yahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Ikipe y'umutoza Arteta yaraye itsinze Molde, yagira ikibazo muri Norway nyuma yo gutsinda Molde. Ikipe ya Arsenal yarayitsinze Molde ku kibuga cyayo muri Norway, yaraye igowe no kugaruka mu gihugu cy'Ubwongereza kubera ikirere kibi, bituma yongera kurara muri iki gihugu, kandi ifitanye umukino ukomeye na Wolverhampton ku cyumweru, ibifashijwemo na Nicolas Pepe Nelson Front Bargam. Arsenal yabonye itike yo kugera muri kimwe cya 16 cya Europa League nyuma yo gutsinda Molde ibitego 3-0 mu mukino w'umunsi wa kane w'itsinda B wabaye kuri uyu wa kane. Nyuma y'umukino Arsenal yagombaga guhita kugira ngo ize kwitegura umukino wa Wolves ku cyumweru, ariko ntibyakunze kuko
yabwiwe ko ikirere ari kibi cyane bityo igomba gusubika urugendo. Arsenal yahise isubira muri hoteli iraharara, aho yabyutse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu igaruka mu Bwongereza. Uru rugendo rwa Arsenal rushobora kuyigiraho ingaruka mbi kuko byayikomye mu nkokora imyiteguro ya shampiyona. Arsenal yari yiteguye kwerekeza muri Norway kuwa gatatu ariko yagiye kuwa kabiri mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, aho yagombaga kubanza kwipimisha icyorezo cya COVID. Mu gutsinda umukino wa Molde byatumye Arsenal iyobora itsinda B amanota 12 ibona itike yo gukomeza muri kimwe cya 16 mu gihe isabwa inota rimwe gusa kugira ngo yizere kuzamuka mu itsinda iyoboye. Ku mukino uzaba ku cyumweru gitaha izahura na Rapid Vienna yo yatsinze Dundalk ibitego 3-1 ikagira amanota 6 inganya na Molde. Andi makipe atatu yabonye itike yo kurenga imikino y'amatsinda ni Hoffenheim yo mu itsinda L yatsinze Slovenia Liberec ibitego 2-0, Leicester City yanganyije na Braga ibitego 3-3 mu itsinda J, ndetse na AS Roma yatsinze Cluj ibitego 2-0 mu itsinda. Gusa ikipe ya Arsenal ikomeje kugaragaza ingufu nyinshi muri ino mikino, aho bigaragara ko iyi kipe ikeneye kuzitwara neza cyane, aho benshi bakomeje kuvuga ati iyi kipe bigaragare ko ahariho igomba kuzitwara neza kuko bigaragara ko nta handi izashobora. Gusa ikipe ya Arsenal yagaragaje urwego ruri hejuru kandi yari yakoresheje ikipe y'abasanzwe badakina cyane. Kugeza ubu ngubu ikipe ya Barcelona Camp Nou ishobora guhindura izina rya Camp Nou mu guha icyubahiro Lionel Messi. Kugeza ubu ngubu Camp Nou ishobora guhindurirwa izina ikaba yakitwa irindi zina nyuma y'uko bashaka guha icyubahiro Lionel Messi ku gaciro bakomeje guha rutahizamu wabo ku byo yabagejejeho. Barcelona ishobora guhindura izina rya Camp Nou mu guha icyubahiro Lionel Messi. Barcelona ishobora guhindura izina ry'ikibuga yakiriyeho imikino ya Camp Nou nyuma y'igihe Lionel Messi azava muri iyi kipe nk'uko byatangajwe na Emile Rosard, umwe mu bari kwiyamamariza kuba perezida wa Barcelona. Lionel Messi yahoze ari umwe mu bakinnyi mwiza Barcelona yatunze mu mateka yayo, aho yayitsinda ibitego 640 bishobora no kurenga. Yatwaye ibikombe 10 bya La Liga, 6 bya Copa del Rey, 4 bya Champions League ndetse yegukana na Ballon d'Or 6. Guhindura izina ry'ikibuga byakorwa mu rwego rwo guha icyubahiro Lionel Messi wageze muri Barcelona afite imyaka 13 y'amavuko avuye muri Argentina, ndetse Emile Rosard ashishikajwe no gutanga inkunga mbere y'amatora. Kuzakora amatora kugira ngo duhindure izina ry'ikibuga cyitwa Camp Nou. Leo Messi, Emiliano Rosard aganira na Marca, ariko guhindura izina ry'ikibuga cya Barcelona ntabwo ari cyo kintu cyonyine Emile Rosard yasezeranyije abakunzi ba Barcelona mu rugendo akomeje rwo kwiyamamaza, kuko yavuze ko ashaka kongera kugarura Neymar Junior dos Santos n'abandi bakinnyi bakomeye. Yavuze ati tugiye gusinyisha abakinnyi babiri bakomeye, umwe muri bo ni Neymar Junior dos Santos. Turi kugerageza kumugarura muri Barcelona mu gihe cyose yakwitwara neza. Turizera ko tuzatangaza irindi zina ry'umukinnyi ukomeye dushaka gusinyisha vuba aha. Ntabwo bizasiga umuntu wese utitaye ku bantu. Dufite umurongo utaziguye ku mukinnyi. Amatora yo kwiyamamariza kuba perezida akunze kuba yuzuyemo aya masezerano, nk'uko Joan Laporta yari yiteguye kuzana David Beckham ubwo yashakaga kuyobora Barcelona muri 2003, ariko birangira aguze Ronaldinho kuko Beckham yari asinyiye ikipe ya Real Madrid. Ariko Victor Fonte nawe uri kwiyamamariza kuba perezida wa Barcelona yatangaje ko ubukungu bw'iyi kipe budahagaze neza, bityo bizasaba kwitonda mu gusinyisha abakinnyi bakomeye. Yavuze ko umuntu uwo ari we wese wabizeza gusinyisha abakinnyi bakomeye nka Emiliano Rosard batamwizera, kuko ku kigaragara iyi kipe ifite amasezerano ahenze cyane ko kandi ubukungu bwamanutse. Abakinnyi bakomeje kugenda kandi basabwa kuba bagabanya umushahara bitewe n'uko ikipe ya Barcelona umushahara wabo uri hejuru cyane. Abakinnyi n'abatoza bakomeye bifurije Diego Maradona kugira ibiruhuko bidashira, bamusabira ku Mana. Ku munsi wo kuwa gatatu tariki 25 Ugushyingo 2020 nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo yavugaga ko umwe mu banyabigwi isi yagize, Diego Maradona, yashizemo umwuka nyuma yo kugira uburwayi bw'umutima. Ni inkuru yababaje benshi cyane abafite aho bahuriye n'umupira w'amaguru ku migabane itandukanye n'abatoza n'abakinnyi. Kugeza ubu ngubu bamwe mu bakinnyi bagize icyo bavuga ku rupfu rwa Maradona bagaragaje byinshi bitandukanye. Isi ibuze umuntu ukomeye kandi wafashije umupira w'amaguru ku migabane itandukanye. Abavuze ku rupfu rwa Diego Maradona washyinguwe kuri uyu munsi harimo Zlatan Ibrahimovic, intare rutahizamu mu myaka 39 y'amavuko. Yababajwe cyane n'urupfu rwa Diego Maradona. Ati Maradona ntabwo yapfuye, ni muzima rwose. Imana yahaye isi umuntu w'ibihe byose uzi umupira, azaba mu ijuru ubuziraherezo. Harry Kane, rutahizamu wa Tottenham Hotspur, yavuze ko nawe ari mu babajwe cyane no kumva urupfu rwa Maradona. Ati nishimiye nuko nagize guhura nawe amaso ku maso, kandi inkuru mbi ku bakunzi b'umupira ku isi
Pepe Reina uyu muzamu wabiciye bigacika ku rukuta rwe rwa Twitter yavuze ko yababajwe cyane no kumva inkuru mbi ivuga ku rupfu rwa Diego Maradona ati isi izahora ikwibuka umugabo wakoze ibikomeye mu mupira w'amaguru. Tubabajwe cyane no kumva inkuru iyi mbi. Kylian Mbappé rutahizamu wa Paris Saint-Germain rutahizamu ikipe y'igihugu Ubufaransa na Paris Saint-Germain abicishije ku rukuta rwe rwa Twitter yavuze ko Maradona azahora mu mitima ya benshi ati umunyabigwi uzahora mu mateka y'umupira w'amaguru kugeza iherezo, warakoze ku byo wakoze, isi izahora ikuzirikana igihe cyose. Mohamed Elneny umusore ukina hagati mu kibuga mu ikipe ya Arsenal nawe abicishije ku rukuta rwa Twitter yavuze ku rupfu rwa Diego Maradona ati ruhukira mu mahoro umunyabigwi Maradona. Edwin van der Sar uyu mugabo wakoze amateka mu makipe atandukanye arimo Manchester United ndetse n'ikipe y'igihugu Buholandi yavuze ko isi icitse umugongo kubera urupfu rwa Diego Maradona ati umuntu utabona uwo agereranya nawe mu bushobozi bwa ruhago yaba mu kibuga no hanze yacyo, isi y'umupira w'amaguru ntabwo izakomeza kumera uko yari imeze itagufite. Ruhukira mu mahoro Diego Maradona. Sergio Kun Aguero rutahizamu wa Manchester City ukomoka mu gihugu cya Argentine yababajwe cyane n'urupfu rw'uyu munyabigwi Diego Maradona ati isi izakwibukira kuri byinshi. Ruhukira mu mahoro munyabigwi Maradona. Amakipe amwe yagize icyo avuga ku rupfu rwa Maradona. Diego Maradona. Timo Werner uyu musore ukina ikipe ya Chelsea nawe abicishije ku rukuta rwe rwa Twitter yagaragaje ko yababajwe cyane n'urupfu rwa Diego Maradona ati ruhukira mu mahoro munyabigwi. Anthony Rudiger uyu myugariro w'umudage w'ikipe ya Chelsea nawe yavuze ko isi ibuze umuntu w'ingenzi cyane mu mupira w'amaguru ati isi y'iyi mikino yabuze umwiza. Ruhukira mu mahoro Diego Maradona. Didier Drogba uyu mugabo wabaye rutahizamu ukomeye mu makipe atandukanye ku mugabane w'i Burayi nawe yagaragaje ko ababajwe cyane no kumva inkuru mbi ivuga ko Diego Maradona yamaze kuva ku isi y'abazima ati umuntu w'icyitegererezo kuri jye yapfuye. Ruhukira mu mahoro Diego Maradona. Umupira wa mbere nambaye nkina ruhago wari uriho Maradona, umuntu wankundishije umupira w'amaguru Lionel Messi uyu rutahizamu ukomoka mu gihugu cya Argentine abicishije ku rukuta rwa Twitter yagaragaje ko akababaro gakomeye ku kubura uwo yigiyeho byinshi muri ruhago ati ni akababaro ku banya-Argentina bose muri rusange n'umupira w'amaguru muri rusange yatuvuyemo, ariko uwo mu ijuru nzaguma ibihe byose nabanye nawe. Mfashe uyu mwanya ngo nihanganishe umuryango wawe n'inshuti zawe muri rusange. Cristiano Ronaldo rutahizamu ukomoka mu gihugu cya Portugal yagaragaje akababaro yatewe n'urupfu rwa Diego Maradona ati uyu munsi reka mvuge ngo urabeho nshuti ndetse isi muri rusange nivuge ngo urabeho wo mu ijuru, umwe mu beza w'ibihe byose umuntu atagereranya mu mupira w'amaguru. Ruhukira mu mahoro munyabigwi. Andrea Pirlo uyu mutoza w'ikipe ya Juventus yavuze amagambo arimo akababaro kenshi ariko agaragaza ko isi ibuze umuntu ukomeye ati impano y'umupira w'amaguru yatuvuyemo, warakoze kuri buri kimwe. Diego David Beckham uyu mugabo wakiniye amakipe akomeye arimo Manchester United y'iwabo, Real Madrid n'izindi yagaragaje ko yashenguwe n'urupfu rwa Maradona ati umunsi w'akababaro ni uyu nguyu kuba twabuze nyiri umupira uyu wakataraboneka ati umunsi umwe w'akababaro mu gihugu cya Argentina ku mupira w'amaguru muri rusange turacyaryoherwa n'ibyo uyu mugabo yaduhaye. Umwe mu bakinnyi bagaragaje ubuhanga budasanzwe, urukundo rwa ruhago wagaragaje ubushake budasanzwe. Ndi umwe mu bishimiye guhura na Diego Maradona kandi tuzagukumbura. Ruhukira mu mahoro. Ronaldo Luis Nazario da Lima uyu munyabrazil benshi bakunda kwita Ronaldo Gifaro nawe ari mu bubashywe iwabo ndetse ku migabane itandukanye kubera ibyo yakoze akina ruhago. Ronaldo nawe yagaragaje ko ababajwe cyane n'urupfu rwa Diego Maradona ati umunsi w'akababaro kuri twe abakunzi ba ruhago na siporo yacu ibuze umwe mu beza icyitegererezo, mbuze umwe mu nshuti zanjye nziza wari ufite impano yankundishije ruhago ubwo nari nkiri umwana. Nduhukira mu mahoro nshuti yanjye. Andre Villas-Boas utoza ikipe ya Olympique Marseille kubera icyubahiro aha Diego Maradona yasabye FIFA guhagarika nimero 10 ntihazagire wongera kuyambara ati njye nasaba FIFA ko yareka nimero 10 ntihazagire wongera kuyambara mu marushanwa yose ya FIFA mu makipe yose. Ntekereza ko cyaba ari icyubahiro gikomeye duhaye uyu munyabigwi muri ruhago y'isi. Amakipe amwe yagize icyo avuga kuri ruhago ku rupfu rwa Diego Maradona. Napoli ikipe mu gihugu cy'Ubutaliyani Diego Maradona yakiniye kuva mu mwaka wa 1988 kugeza muri 1991 ayitsindira ibitego 81 mu mikino 188 yayikiniye. Bagize ati stade yacu twakiriraho imikino ya San Paolo izahindura izina yitwe amazina ya Diego Maradona kubera icyubahiro duha uyu umunyabigwi ntapfa. Arsenal ikipe ibarizwa mu mujyi wa Londres mu gihugu cy'Ubwongereza ibicishije ku rukuta rwayo rwa Twitter yavuze ko isi ibuze umunyabigwi muri ruhago. Bongeye bati umwe mu bazi gukina ruhago icyitegererezo ku isi yose, umuryango mugari wa ruhago, ababuze umuntu w'ingenzi. Ruhukira mu mahoro Diego Maradona. Chelsea umunyabigwi w'ikipe tubicishije ku rukuta rwacu turagira ngo tubabwire ko tubabajwe
bikomeye n'urupfu rwa Diego Maradona, bati umwarimu w'umukino wacu, umwe mu beza ibihe byose, ruhukira mu mahoro Diego Maradona. Liverpool ibicishije ku rukuta rwayo bagaragaje ko bashenguwe cyane no kumva inkuru y'urupfu rwa Diego Maradona, bavuga ko isi ibuze umunyabigwi, bati igisobanuro cy'umukino ruhukira mu mahoro Diego Maradona. Ikipe itozwa na Pep Guardiola yagaragaje ko bashenguwe cyane n'urupfu rwa Diego Maradona, maze babicishije kuri Twitter bavuga ko bifatanyije n'umuryango we mu kababaro kubura umunyabigwi, bati twifatanyije n'umuryango wa ruhago mu kababaro ko kubura umwe mu beza, ruhukira mu mahoro Diego Maradona. Abayobozi batandukanye bavuze ku rupfu rwa Diego Maradona. Alexander Kerfin, umuyobozi w'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA, yatangaje ko yashenguwe n'urupfu rwa Diego Maradona, ati mbabajwe no kumva inkuru y'uko Diego Maradona, umwe mu beza ku isi ya ruhago, azibukirwa kuri byinshi nk'umukinnyi ndetse n'umuntu mwiza muri rusange. Gianto Infantino, umuyobozi wa FIFA, nawe yagaragaje ko yababajwe n'urupfu rukomeye cyane rwa Diego Maradona, ati uyu munsi ni umunsi w'akababaro Diego wacu.